Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ka jing shakri ubriu ka de ka monjong ublay rei ubriu udai banjiet ikalanti ka ba kwa banyan ya kanila penpau do ba Mitchell One Car try jong ka MW Futsal Ground halau sotun habakran halor ka jingmu jong ka project ka blong banthau ya ka jaka ka ba nagabenta ki samna ki ba eat football ulo ang bagan ni kamadan ka ailat ikivang ile kai ba tintibet iladi bani shiminta ha ka jingile kai ba bandoy ha ka jingin jongki ula pun rap ba ha minta ka ni ka jaka kan pa sha ta shibun da kinu kinu ki jinge ba omdam jinge ka jaka ba khau hap deng ki vang ile kai ni kanya kartum ka jinge ku joku ka jinge kan pa ba ka jinge so ku jingmut ka long ka badan kam ha ban pun bet ya kinu kinu ka jinge Wan har laban juru ka football ka ailat ki samla ban nong jingki bat ban yai ne ha ka jingki wala ki chingile kai ki wan ra chi samla ki ban trai shitam bat yai beteng ban pin bhai ka chingile kai Amen. Shishu uloong baga futsal ground kalong ka jingira ki imlang salang ka ba ai san ki samla ban ni kai ban puli bat ban pili ki sam jingki ha ka kom ka ba bat ka ba ka jinglong baga jingtrai jong ba Mitchell One Car uba Mitchell One Car udai mahajan nong kai do ka hayodo ban ubriu badan kemensim ban syakri ki dum ki sup ki snong ban ka imlang ka salang ujulong ubalak loy ban kersan ban senyang ki jingdan kam jakashi ula longru urang ba snong barim kalau sotun bat hadir ula rung shika kam san hima haga ba ula job kumu MDC na laban constituency bat syakri ki pat ba snong nalor kata ulong ru unong senyang ya kabalang ka jingtmu bante ya kamadan oba Mitchell ula yo I ya ka jingdon kam jong ki samna snong ya kamadan yele kai namar ba ki ju hapmi na ka snong ban yele kai shabar bat siudor ka barem kumta ula shim ya karai bante ya kamadan hasnong hi khnang ba ki samla kin yo jingyele kai khan jingye pai ha ka bai kali bat ru ban gyar na ki kamsni lai khuble yu Archbishop ini adi kamadang ngolong ko basli te ayo yo play nakalian ayo kasang ko jongi di don pan ang ivi ba mine persyang bala mengiru panginnya syakri ya kipat ba hakono kono kom ko ba play ibet ingi bangin syakri bat kai ba pelong yang apa dan senaya kanika ya kanika futsal namar kan itu ipi kanika senang lo satun jongi kanika senang ba it football ba man la kay yengi dar player be hamara ya ganti man ka janwer ngai iba ki player ki apkali be le ka samolai ki mi oslok samolai sading ding yong stai sanom mensong kelang gile la kai nang ni de ila ya kran baki bat khamtam ye ki hna ki badan hangi khamtam karau satun oi na krisna ki ba pona ma ha ele football ye kermen ba auni usnem kana ye kiyo kumjuru ipi paro ki bedan hangi ngamdadan tham sibun ki moin kren margi dangdan pun ki ngasu khat smobha ipi bat koi lada lawai kan ki tilang lai kre kin jat kabam nakani ka sam ka jongi te shim smobha banya participate lam akani Kuleyu Archbishop Belawan ban pli ya kani kamadan bat ru yo ba sanbor sulai Menteri Ketenat Arts and Culture obala kershani ki pat ba ka constituency Hagani kasni Archbishop Victor Lingdo na ka Shillong Archdiocese ulak kerku bat pripat ba ke MW Futsal Ground halau sotun ha ka jingyalang layadon benta de kinong shongshnong ki samla kinong penyachnong Archbishop loong ba ka jingya shim benta ki kam sport ka don kambha na markate ya ka discipline jingya trailang bat jingya teli ha ka imlang ka salang Ula kenturu iki pat ba ban sumar bat pendon kam hok yakani ka jaka na ka benta ka jingmentoy jong baro uba Herbert Renja ula penpau ka jing smokeman halor ka jing la ban pendep yakani ka project ula ong bakamadan kan long ka rinsan ka bakongsan yaki samla ban pen I yaki sap jongki bat ban penut por ki kam ki babha
ula kentui ke samla ban kian na kijunglin masniu kum gadi kerni bat banyai ne ha ke disiplin ula benrap balada ki don kijing IT lun ke samla ke na ban kiu shaprang bat yo mi khmat ye ke jila bat keri unong yalam kaliang persya ke HADC uba Tito Starwell Khan ula ai jingero yo ba Mitchell Wan Khan bat baro ki baladan bentah ha ke project ula ong ba ke futsal ground ke senjam ke kongsan ban kentiu ye ke jingele kai football ha kathan wat la don ki jing e ha kelenti Henry dal ke jing trailang nala ban pen ulong ye ke project ula ban jurba ke sport kalong ke bentah ke kongsan ban pen roy ye ke kot ye kya bat jing ye teli ula kenturu ikipat ba ban kershan bat sumar ya ke kemadan kenang bakan long ke jing mentoi ke baslam ya ke shna jong gadong athan hi brokawe so tona le shibun ru ya ga jingdan jong Shillong Cricket Academy kabadan hangni hapo shino majingi kaniru baro ki khana jong khasi jentia ki juan manai kata training hangni hapo shino majingi ngidan ki health park ngidan ki indoor gym ngidan ki outdoor gym ilalong syek bedantok hadu kata-kata hagede bat kini jingdan ya kini ki infrastructure hangni hapo kasinong majongi penba ai babun na pedeng jongpi ibedan ban ya senran lang ngini kapor kidai ki long kemi tengah perhat ngong iman hang dia law sotun ki long kemi ru ba i ba banyak football bat kapan kermau yang ya ki post nam menjua tak bangai jualam ya ki kumlaong ba sanbor mana jualam ni samla ni na law sotun samla kathai balik lek kai football stage po sila labun di kong oli di we kita ki leha ki bagi julet na stage po sila te kendiak bandung jerong ke jingkren ki madan futsal pembalong menta iladon hakeleng jongka state hi barokawe batang kawe ke bangakwa abanya share bat hi ke lomba hoi ke jingdan jongki madan futsal dari ke jing mentoy naga bentaki Rio 8 Sports bat hamtam ban pelong ye lade ban long fit ka madan futsal kandai ka platform naga benta jongi ki brio ki ba e bat sumar ya kamet namar hagi ni isni bubun hingi lalong health conscious mo ilaya sultanat ban sumar ya kamet kapat la jong namar ba ilabun palat ki jingpang mo ladon ki jingpang sini kijimpang melu kijimpang ke balai hujan tidak tak kadau ngilap ba kamdei tangga dawai kaban penkuat kijimpang kijungi dari kejingkilan met kedi gawe kebadan kam na kabantaban pelong fit bat ngajukan mau bagatika surok kebangian ini na law sotun balik syafam kedi gawe ni kijaka di baju smart ha badaya ka step teladang iyo ale sa kani kamadan sa kanlong ka jingkerku naga benta ki nong song snong jo kan kathan ba kum juru ya kathan laban barokawe te nakaliang na jonga anong sim ne kapor dengan skit bok riang ti ba Mitchell ba kai ka ba jam antara sni ag jing em go jong hi ka dei simbet ba ka dei ki jingkerku ki jong play ngakan ma ba Mitchell Sponsem menchua hapang akan dua i takpon ang kartu ha hakata pa ay donation yang de kadap de kajing semua i gambar balai baju ipat lasang bangian halak jak kajing.com de kani por ya kabang aku aban keren dot kini baro sultanat ha ma de baro ikwa banyo ya kajing ko jikia badon kam to ma kajing em jungi ngala abdak por de kajing ko jikia pidan spa pidan not yeki dam don jikia jikia hanta telagot kiam hande kajing ko jikia kalau dan kam ta me ya baro hi yeki rangba kilong kemi ya kinong tre kitong officer yang i baro iwe maksud tu ile de dah kata kajing ay kan ka futsal Babicen, kadai kalat banyarap yang ibaro, wad nga pala temen ru nyo puis na mentang, badawan yang akah ini,
balai ban ya hani wanita kai ban mari bat khamdam nali ki baro kun samlabi baro kani kacaka kasadong kacaka ban atrak yapi saka jirum lang ban petipet ilade kanlong ro galat bakti thu iwei pan hagamasim yaye masim yatani masu yacan masu snow shine habadon kani ga futsal ko ba pia snow mani dadam dan kani futsal ki kena ki reach kendong de syarat ki le ki wei ba ki jajkam da ka jingdon kani pan sawara shbon ka jibha ka jimpet klanya ladi ka jimpet tibet iladi ki sap ki pong ba play mai kam ta be banyo mangat ya ka jingko jikia ka jingkemen ka jinsop ba banyo ki kam ki jamru nang ba ka jingdon kani ka futsal dan nama kata hakani ka por kumba ba mitchell ai ni kani ka futsal bleda ka khui ni sakar khui ru kani ka solong ka jingka khui ya pun ba kani ka time lau so tun berak kowe ka sidong lau so tun ba ponam ha san posnem machwa na second mau ya chane de kjang mo menta kala kham kala dur bha menta le tnak ha kham itna chishu da ka jingdon kani ka futsal nama kani ka por ka de ka juk futsal kaleng mah futsal kaleng ka menta pa kani ka long kerpang ha nalalek pek ni kaleng kani ka long itnak ha jeng ai kublei ai ngu yo blei nakabata kani ka futsal ai kublei ai ba menchan I dawa man thapti jam trai thapti jam I Dina makata ngajikar pa di pi baro kirang ba pedon kami kani ya pi kirong kimiru mau walarai lek kai hani ya pi ki kon samla baro sinrang ka thei pedon kami kani ga futsal sayo shibun ke cibentoy nang nesh khamat nakabanta ka cikwa cikia nakabanta ka jingha ka jingmya ai kublei sachisi ni baro ai bakut upa banan bor kublei bom cukut Kadbang ai ngu ai tem yabi nakabanta ka ni gasni kamtame nam ta ka yigasem jong iba menchel bala penyo ka kani ka caka futsal cakai lekai jong baro kamtam ki kun samla kerku kadro ka ni kani ka caka bekra ka bon jingdom uksoi paman ka jisneu jisme pendroi kani ka caka juga jingye jaka juga jingkemen ka caka ban pedi ki sap ki pong ka jilekai ba ka jishi bentalang Kendra kesebun, nama kata kumba kani kecaka kan long, gingker ku benta kalau kecaka ban kerku iki weipat, bawan ci benta kadi kecira kai hari jaka. Ipani kini barolang, dekat bod jomi uplay pa uplay pun uplay mesin bakun, dau Kristus try kendra cengi, amen. Baka cingker ku cung uplay badan bod baro upa. Ka jingben ka bakrau ban peli kan ni ka futsal ka baot ni ribuan nak bentang ka jingmentoy yang baro alang Well,